El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Afternoon! Hi guys! Magapon! Nasaan si Kuy sa Bayawan? Whee! Ato guys sa Bayawan City Sanitary Landfill. Nya mananghid sa misa Enro sa asa sa dire. Ron ato misa City Enro. Kay mananghid mi sa Courtesy call me. sa ilang mga personnel dito kay mo ato lagi sa sanitary landfill sa Bayawan City. Helmet. Wala, sige, helmet. Wala ka helmet oh. Dakon. Ada ko yung helmet dire. Oh, mau na karon nagsugod na gahapon. Bago lang. Hindi ko tari sir. Oh, arita ang itag park. Park. Bawal man Parking area kay basta dire di po ta wa Wala na ka gyud. luya. Ayay ka. Ay, diri di punta. Sige, tuyok lang to dire. Black Quartz. Eh, kuan. So dire wala na Wala, di na gini ka park di. parking. Pwede kadiyo to gyud ana na. Diyan sa unahan tayo, may swirl kasi pwede ta ka park para Oh, pwede diha sa mga swirl. Pero May swirl. tuyok lang man dito silang kart para dito ta dapit mo kuan. Awan na diri wala. Awan na pwede ta tuyok sa. Oo, ta sa. Ano? Wala rin, wala. Wa. Sawa. Ay ta sawa. Sige naman nila ko. Dire, likod ta dire. Pwede ta musulod dito. Ano parking lang. Parking lang, parking lang Awan ta. na pwede tayo no. Dito ta. Lugar dito sa unahan. Ay mo ano right. Awan gyud. Igo rin yung kagian. Bayawan City. Murag ari tagtuo sir kay murag mas nay dakong parkingan dire kaysa diha. Dool-dool ra punta diha sa Enro. So dumagiti gaya. Arita, Say ako arita. billion ako sa tiyan na. Kini pwede na dire, pwede na din dinhi. Sabi yung gate. Pwede na dinhi kay igo yung musika na diha. Igo.
sabi, andam. 500 Ah. sell. Magulang gani, mao na siya. Senior citizen. Magulang. Andam, is it? Mo na ilahang ginagian. Yeah, Kay iya lang Dolman. gihimo nga rotunda na Asa, rotunda, Oh, rotunda. rotunda. Dili sila tong triangle kay mas safe kuno ning rotunda kung paano nimo subag. Ya kani laos na sad na dito. Gawas na dito sa elementary school. Sa highway. Highway. Ya kana laos na busan dito sa lain mo na relaying diversion dito. Unsa gito na? Terminal ng sauna niya, mo na yung mahimong Ace Hospital. Ya wala ni function as terminal na mo siyang murag hotel na tayo. Yun mo siya hotel. Terminal, hotel gito siya dala. Pero sa taas. Ya karon gihimo na yung hospital. Sunto babies. Masun ka lang para na amin na yung Ayo, biyag gumagay. Kada ang ban, hospital gitu. Hmm. Oh. Wow. Picture. Palabuan to. Working with pride. Maybe yung pagka-edit. Ini lagi ulang kan. Kami na gani ang buntag. Timing ko kay pag-arinig ko yung ulan-ulan. Wow. Indot yung beauty desert, kita ko ni mo itong ano, talinis oh. Oh. Asa mo talinis? Saan ko talinis ka? Kada? Oh. Talinis, Valencia. Nakagi na ba ako kuan? Lagi nagkakamlang. Pampeluna. Oh, Pampeluna. Oh, pahingo sa kuan Santa. Oh, nga pa isa kagyanan ko no diya nga laos na Santa pero mo na gustong digamo nga isiminto. Kuan gyud ang dalan ba paingon laos na Valencia. Agi nagtamlang dubdub ana. Tigbike mo daro? Tigbike ha? Di nami kuan mountain bikes balay wa na mo function. Wala magsakyan. Wala Wa na sakyan ako, taya na lamang. Ako ang bike nito ana. Nalay stationary lang. Nami bike stationary balay. Akong zero bike.
na iyan na sa barangay Maninihon. The original magyukuno ni Dini. Dini magyukuno nag-start ang Bayawan. Asa? Kani dining barangay. Barangay Maninihon. Nakapamista ba ba dere? Kadre asa man sa Maninihon gyud nga barangay o biling diri na. Unahan na diya. Oh, katong Unahan. lihato ni kan ba? Tapangan. Oh. Wee! Hi guys! Padong namin sa sanitary landfill. Like, share, and subscribe! Don't forget to visit off the road. Off the road and Jorajo is life Jorajo vlog. is life vlog. Atong susunod ang sanitary landfill sa Bayuan City. In connection ni guys sa last content ni Kui. Address sa Bayawan na ron. Nga ato lang tawon kung silang style na rin sa pagkatipan silang Waste management. Waste management. Para ma-adapt sa ubang lugar. Para limpyo ang atong kada LGU. Yo taas-taas ka nga ton diya, mura na isa ka po. May orientation pa to. Orientation sa... Sa dere? Oo, Okay, dito. orient pa mo diya. I-orient pa may ato. Pero ato nga time, okay. Sugod pa man to. Nawa diri. Mura na isa ka nga ton. Okay. Sutoy. Wala kayong naangat. Ana, dig, angat. Para raw na. Para ni. Para ni. Wala nila nga ton. Kadira. Ato ming joy sa ano sa to. Ako may ka-vlog na to. Diya sa kuan Asa? sa Siaton. Balanan, Lake. Balalan. Huwag yung ana yan. Kuan na biya, 11 kilometers. Gikan sa Simentado na biya, or Simentado na. Gwapo na pong dalan pero dito. Ingon dito si La noche brilla, déjate lleno la copa de tequila, yeah. Cancela lo que tenías planeado. Esta noche te doy lo que has deseado. Tú te mereces algo extraordinario. Fuera de este mundo es lo que yo tengo, yeah. Nos montamos en mi nave y yo te llevo hasta la luna. may kuan man ang basura dire. Sa on Thursday special no? Special garbage. Special garbage. Mga glass, mga lata. Tambal. Kita na rin po na. Wala pa kayo tao dire tayo no? Wala pa kayo residente. Oh, talinis mo na. Santa, bukiran mo na Santa. Abot na yung manduwa. Asan mo ni? Loyo, Siaton. Loyo na, Siaton. Why you looking at me when you got a man?
Mountain bike. Father Christian Batay. Oh, kailan mo Padre Christian? Oh, ikso mo na na. Ikaw ba? I know you want me by the stairs in your eyes. Pang kasi tawagan niya. Downhill. Oh, dance. Bike downhill. Kuya, stress. Eh, mura kuhan mo na ni. Welcome. Wala nang welcome. Pala ng welcome. To an end to get off with you. Regrets expensive, and a night with me ain't costing you. Run, gotta get away from all the things in my head. Tonight's about you, all I want is you in my bed. Take my hand, let me lead you through the night, 'cause we could get lost. Run, gotta get away from all the things in my head. I'm back for seconds and won't chew up on my dinner plate. I'm driving reckless on your curves as I interstates of cravings for your soul food on this dinner date. I see you like my sauce, you got expensive taste. I can occupy your mind in your secret space. Your cousin said leave me alone, I guess she can't relate to the ways I put your mind in a maze. I'm glad I found you when I did, I hope you never slip away. Yeah. Can't believe I thought I lost what I found in you. So, wow. Wow. Welcome BCWMDC. Saan ako dislike? Saan ka naman kung ano? Eh, asal ko nang hita ni. Okay, dito. Bye-bye. Opisina. Tata. Oh, sige. Vamos a... El mundo